dusanga ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riruta ikintu icyo ari cyo cyose kibaho. Ntiwarutishije ikindi cyose ngo rishyirwa hejuru kurusha icyo ari cyo cyose kiri kuri iyi si. Haleluya. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Yesu ahimbaza. Turasoma muri gitabo cya Yohana cyangwa Yohana 11 agira umusomera kuva ku murongo wa 3. Umurongo wa 3 bashikiriwe batuma muri Yesu bati mugenzi wa mugunda aragwaye. Yesu abyumvise aravuga ati indwara si yo kumwica ariko niyo gushimagirisha Imana kugira ngo n'umwana w'Imana imushimagirishe. Amen. Ijambo ry'Imana. Iyi nkuru mwese murayizi uko mwamwiga mwifuza, ariko uyu munsi ndayikwa kujyana n'inkuru y'ubuzima. Haleluya. Umuntu wese yazanye umutwaro n'ikibuye kuri we. Imana ishimwe. N'ikibuye. Umunsi nagiye kukubwira ngo tembagaza icyo kibuye. Muri ko mabifata. Nagiye kukubwira ngo tembagaza icyo kibuye. Niko navuga ngo tembagaza icyo kibuye, uvuga ngo kiri hehe? Nicyo nyene kiri imbere yawe. Nicyo kikubuza kugira amagara meza. Nicyo kikubuza gutunganirwa. Nicyo kikubuza gutabarwa. Nicyo kikubuza kumererwa neza. Haleluya. Ngo Yesu yari umugenzi wa Mariya, umugenzi wa Marita, n'umugenzi wa Lazaro. Ibyari bizi. Abagenzi rero no kuvuga abantu twakiriye Yesu n'umugenzi. Icyo bituma avuze ngo nimuba bahombe utarakira Yesu n'umukiza abanza mwakiriye ibyo ndabwira ko. Haleluya. Ngo Yesu Lazaro aragwara. Ushoboye kuba umugenzi wa Yesu uragwara. Kuba umugenzi wa Yesu ni kurwara. Mugabo uri umugenzi wa Yesu ibyo waba warabizi. Bwira mugenzi wawe ibyange arabizi. Kandi umunsi wo kwishurwa nawe wateguwe. Imana ishimwe. Bwa mbere uri umugenzi w'umuntu ibyo waba warabizi. Icya kabiri, ko abizi ikibazo cyawe gihenze inyishu. Igihe cyo guhekura inyishu ngo uyibone nicyo kikuzazanira. Ngo Yesu baramubwira ngo Lazaro ngo wa mugenzi wawe ababwira ngo ntatere. Lazaro wa mugenzi wawe aragwaye. Hariho Leya ari ngaho wa mugenzi wa Yesu agwaye. Hariho Rebeka kumbure. Hariho Marita kumbure. Hariho Leonia kumbure. Yesu ashimwe. Ngo Yesu bamubwiye. Araho bibaza ngo Yesu bakora ku mwanya wawe. Ariko wakora ku mwanya wiwe akishura subiramo.
umwanya wiwe akishyura ntageze, ariko nacyo bitwaye zikazibira inyishu iri ku mugongo w'icyo kibazo, kuko icyo kibazo nicyo gihetse inyishu. Ikibazo cyawe gihetse inyishu. Ntuyirondereye kure zikazima umugenzi wa Yesu. Ndabasabye mukurikire ibyo ariko navuga, uza kwakira ibyo ariko navuga ntaza gutangara. Ngo Yesu urumva yari n'umwe wambaye ikanzu Mariya wabwize icyo abaye n'iki bacamubwira indwara musikuye yivugira bisanzwe ni ukugira ngo Imana yanjye icyubahiro. Haleluya. Ninde yakubwiye ngo icyo kibazo cyawe? Ninde yakubwiye ngo iyo ndwara yawe? Ninde yakubwiye ngo umutwaro wawe n'ubu ujyana akagiriya cyo gukwiye? Uyu mutwaro, iyo ndwara, icyo kintu twemereye kirondera kugaragaza icyubahiro cy'Imana. Amen. Bikuranyumva? Kirondera kugaragaza kugira ngo Imana isumba byose, Imana itananirwa, Imana ikora ku mwanya wayo ikishyura hageze abantu bagatangara ishaka kwitwara. Amen. Ntacyo bitwaye. Mwabwira gutyo ndabona intumwa yagiye gashyikira Marita na Mariya ati nimuhumure, yavuze ngo iyo ndwara si kumwica, ngo niyo kwihera icyubahiro. Haleluya. Kubera batari bwamenye Kristo uwo ari we. Haleluya. Babyakira mu bwenge bwabo. Mugabo munyuma aracikana, umugabe intumwa yagiye kuvuga ngo si kumwica. Umugore yavuze ngo arasinziriye ngo wambaye ikanzu. Aracikana, Yesu ashimwe. Kenshi na kenshi duhagarariye ko turi abakristo, duhagarariye ko turi abakozi b'Imana, turagorogera Imana, Imana ikaduha inyishu tukayakira uko tubyifuza. Ariko Imana yoyo yabyakira ibonye ingene biza kwihera icyubahiro. Marita na Mariya batanga kuzazana, none ko yavuze ngo si kumwica akabapfuye, none ko atari hafi ngo tubaze ibyo ari byo, reka tumuhare. Barajyana mu ruhavu, barahabwa kuko babita bahabwa. Haleluya. Yesu nawe, haleluya. Mwanaume, haleluya. Yabwiye abigishwa be bati dore yapfuye, kandi akabona apfuye. Namwebwe nimunzi mu yindi dimansi, namwebwe nimunzi mu bundi bushobozi. Mwamugerana usengera urwaye akava hasi, usengera ikimuga akava hasi. Mugabo mwibaza ko n'inyuma ya zero jewe ntakora, n'inyuma ya zero ntakora. Amen. Haleluya. Amen. Ari benshi bagendanye ibibatsi, baratabaza, baraboroga, baraja kwa baganga, barasaba amasengesho, baterereza byose, nta na kimwe cyahinduka. Bibaza ngo ibyabo byapfuye. Ndashaka nakubwira mugenzi, ndashaka nakubwira inshuti yanjye, ibyawe ntibyapfuye, birasinziriye. Isaha niyo irindiriye kwagera kugira ngo bijye ahabona. Haleluya. Haleluya. Gira mugenzi tubyemere n'ibyo.
Demre niki. Haleluya. Yesu arakuzi. Ibyawe arabizi. Isaha yawe arayizi. Amen. Witeye ubutabara. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ahabwe icyubahiro. Amen. Haleluya. Ngo Yesu abafata ingingo yo gusubira i Betani. Lazaro yapfuye, baramuhamba, kandi Yesu muraza ariko aragenda yagendanirwa n'abantu. Muribuka abatware ba kera, imivuga n'umenyi wariwo, ariko abatware ba kera hari uwamutwaza inkoni, hari uwamutwaza ikoti, abagutwaza impamba, bakagenda bakurikira, ntibamuje imbere yaje imbere bagakurikira. Haleluya. Yesu nawe yaragenda. Yesu ashimwe. Amen. Kana wengine. Haleluya. Yesu yaragenda. Asubira Betani. Barabwira abapastori babiri Marita na Mariya bati umwigisha ariko araza. Yesu ahabwe icyubahiro. Ariko araza. Reka nubwo Lazaro yapfuye ariko araza. Ari mu nzira kandi ameze neza. Amen. Haleluya. Kuba ngo ariko araza. Ariko araza. Ngo Mariya ari mukamba ukumusanganira ngo umubwire yuko abangaha ntiyari gupfa. Umusaza yamubwiye ati wowe watubwiye ntazopfa, noneho umusaza yarapfuye ubu uje gukora iki? Imana ishimwe. Imana ihabwe icyubahiro. Abantu benshi bibaza mu bintu byabo byaratanganye, ngo nta byizigiro bikuri kuri bo, ngo nta kintu na kimwe cyobagendera neza, ngo nta cyiza cyobabaho. Ni kuri henda bwese ari mu nzira ariko araza. Ari mu nzira ariko araza. Haleluya. Yesu washitse aramuraba ati kakoti madamo yanje umvirize ko niko nuko bivuga murabo niko kubaga kiri muri mbere atukunze ngwiki iminsi tubaye ikibazo ufise si ikibazo cyawe utanze, ikibazo ufise mugenzi uri ngaha si icyo kibazo ubona no gutazi Yesu. Haleluya. No gutazi Yesu uvuze ngo yuba ngaha ntaba yarapfuye wibaza kuyirinda. Je nitwa kuzuka, la resurrection. Imana ishimwe. Icyo kibazo si cyo kibazo cyawe. Ikibazo ni uko utazi Kristo ari muri wowe. Aho niho hahagaze ikibazo. Imana mu kwishura, ndashaka kubabwira, Imana mu kwishura ntiyishura ikibazo cyawe, yishura imbere y'uko ikibazo kiza. Nicyo gituma Imana yabitanga ikiruta ikibazo imbere y'uko ikibazo kiza. Yesu ashimwe. Imana yabanje kuduha Yesu umwana aba muri twebwe. Icyo ni kiruta ikibazo. Ibisigaye ikibazo kiza inyishu iri muri twebwe. Yesu ni Yesu ni Yesu ni Yesu ni Imana rero icyo tuza kwanza kumenya nuko iyo duhaye ibi twitwa ngo turarondera, ibi twitwa ngo biraduhanze, ibi twitwa ngo n'imitwaro, bitubera imitwaro kuko tutazi uri muri twebwe. Amubwira ngo Marita hari ukuntu utarunzi
jewe nitwa la resurrection, nitwa kuzuka. Ati ndabizi ndema azozuka ku munsi wanyu umveye aramuruhira akamara gutahura. Sinakubwiye kuzuka ku munsi wanyu, nakubwiye ibyo kuzuka mu kibazo ufise uyu munsi wa gatandatu. Imana ishimwe. Sibyo minsi ya nyuma niko mugivye uyu munsi. Haleluya. Niko mugivye uyu munsi. Ati nakubwiye kwari jewe wayima ngo bamubwiye udahogera kubwira Mariya ngo mwari urabona Yesu ari kumwe na Mariya. Nzi ko muzi kugangara rero ari kujya muze murabe neza muze mwambire umuntu cyo kugangara mugabo batagangara bose babanezerewe niba babaye icyo ari nabo babanezerewe. Ikiganiro cyawe harababara n'icyo bigirisha amaso babita amacozi ya mama. Haleluya. Kwirimbisha utababaye. Imana ishimwe. Ikiganiro cyawe uri mu kiganiro baje kugandarira ariko arabatakunezerewe arabatakukunda na Mariya nuko byari bimeze kuri Lazaro ntibamukunda. Harimo abafarisayo, harimo abasadukayo badakunda ibya Yesu ngo bavuga bavuye hasi batagiye kuririra gusa ku ruhava baramukurikira. Yesu yateguye gukora. Mwumve neza bagenzi, isaha y'Imana no kuvuga iki. Yesu ugira ngo icyubahiro ciwe kiduzwe ntakorera mu kinyegero, ntakorera mu kinyegero. Abantu bagandare bari bateguwe kugira ngo bazabone igitangaza Yesu akoze batari bwabona. Nawe mugenzi, hari abantu baje kugandarira mbere bamwe banezerewe, mugabo uyu munsi baraza kubona igitangaza Yesu agukorera hanyuma bagende bacumana n'imbere. Haleluya, haleluya, haleluya. Amina. Ngo baraza abafarisayo n'abandi bose Yesu ahabwa icyubahiro. Ngo baje ngo batangura kumukora ku itama, none ko yahora avura abandi, ko yahora akiza abandi, bataje kuvugiza nuko atagashobora, yahora yiyemeza agiye yahora n'inanira. Bose bararyoherwa iyo uriko uratabara abantu. Cyo guhakana niba tukavuga ko bwa bya bintu byarabatangetegeza atari binini. Haleluya. Yesu nawe azi icyaha umwana w'Imana agenda yuzuye ubushobozi bwa se, azi ko ashobora gutabara ku isaha iyo ari yo yose, azi ko akora ikintu gitangaje arihorera, biravuga kwihorera. Mbere kubera ayo magambo yose bararira. Umurongo wa mbere mugufi waho muri Bibiliya, Jésus pleura. Ngo Yesu ararira. Abantu benshi bakagaragaza ngo nuko yakunda atandika abantu. Mugabo yavuze ati ibigabo biri hano bizomenya gute icondeka yene aho gutabara gushika kuvuga amajambo atashamaze. Ngo rero barabwira Mariya ati namuhambiye urebe ibikomere ndageze namuhambiye mbere itondo turatambiye kiri mu mwaka, kiri mu mitwaro, kiri mu kazi, wabuze umugabo, wabuze umugore, bamuhanze hehe? Bamuhanze hehe? Nabaza batekwa mu kibazo cya Yesu, bamuhanze hehe? Bagiye kugerageza ibibazo gusa n'umutobe. Haleluya.
turashobora kwishyura kutamenye icyo kibazo cyo kivuga. Sindiko ndabaza ngo nuko ntahazi. Aho ni Yesu rero. Sindiko ndabaza ngo nuko ntahazi. Ndiko ndabaza ngo wowe meze neza aho wamushize ububasha bwanje. Namuhate. Ikibazo cy'abandi hanze he. Uyu munsi wiza gutora inyishu. Akinyegeje he. Akinyegeje he. Kumutabazi yashitse. Mbega mwana. Nigisha. Aranuka. Aramaze kunuka. Sikubaza kunuka. Sikubaza kuzima. Ibyo wowe binuka uyu munsi biramota. Ibintu ubuzima biramota. N'ibintu biza ubuzima biramota n'isura kunuka. Mbega mwami baranuka. Ibyo kunuka si ibyo mwami hanze he. Haleluya. Bacaregera ngo hari itegeko rero. Hari itegeko. Ijambo ryatuwe na Kristo. Lazaro byamye hariya. Kubwo abana b'abantu bamaze kunuka. Haleluya. Baravuga ngo pemba gatatu. Oterapye. Pemba gatatu. Nukegeranye. Pemba gatatu. Oterapye. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Waenda kutembea. Si Yesu atembea katika kibuye. Namuze kutembea katika kibuye. Yeli kiwazo leo kitembea. Mugai jishia kwa Yesu. Alicho musanga. Nicho Yesu musanga kwa. Amen. Hallelujah. Amen. Kwa Yesu. Wale mtema zikiwe. Aso hori jambo likombe. Anjo kubanda basore muri kibanza. Hallelujah. Amen. Wala! Soka! Ukwendele. Wazaona Lazaro muri Gardafu. Rola Gardafu Afrika. Gardafu. Lazaro wasose. Gardafu. Nikiwa chama kumujele nakipia ngo mwakio timwarawe. Soka. Mukatima. Wamutwarawe ishuma. Bisa ala konfirma inyishu abali yoruka bakera inyishu. Haleluya. Lazaro wazuka. Lazaro muzima. Ukumnaga biza nasoke. Ukahabuza mutembagaze kibuye. Kibuye cyatembagaye. Cyari cyakuza mawe cyatembagaye. Yangwara yatembagaye. Yamukene batembagaye. Haleluya. Atategeza kimwara zose ziri muri kikiwana. Ndavuze umuntu wese arwaye abaye muzima. Haleluya. Raba shanda banda leo. Lazaro soka. Kaso. Ariko birasabwa muri ibyo bibazo byawe byari bikoshe wabaye muzima waraza kwidegemvya none ndavuze mu izina rya Yesu Kristo urabohotse 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 akira kwidegemvya akira gutabagwa akira kugirirwa neza akira kugirwa akira kugirwa akira ibyo waje wikoreye